turabasuje tubifuriza ibihe byiza. Tumaze iminsi tubagezaho amakuru y'ubutabera, ayo makuru n'ubu aracyahari menshi. Ubushize twabagejejeho bamwe mu baburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda kugira ngo ruhane abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi byaha byo ku rwego mpuzamahanga, ubu bakaba barapfuye. Uyu munsi turasubira muri urwo rukiko. Mu kiganiro cya none tugiye kubagezaho iby'umugabo wagizwe umwere akabazwi n'abanyarwanda batari bake, uwo akaba ari Zigiranyirazo Protais nawe waregwaga ibyaha bya jenoside. Urubanza rwe rukaba rwari rufite code ISTR akarongo gatambitse 01 akarongo gatambitse 73. Ni umugabo ufite amateka maremare muri politiki y'u Rwanda. Protais Zigiranyirazo yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka w'1938, avukira muri komine Giciye muri perefegitura ya Gisenyi. Ibi bivuze ko afite imyaka 83 y'amavuko ubu ngubu. Azwi cyane mu Rwanda bitewe n'isano yari afitanye n'uwahoze ari umukuru w'igihugu w'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana. Zigiranyirazo Protais uzwi ku izina rya Z ava indimwe n'umugore wa Habyarimana ariwe Madame Agathe Kanziga Habyarimana. Uyu mugabo Zigiranyirazo ku makuru agaragara ahantu hatandukanye avuga ko yabaye umucuruzi ukomeye, hanyuma ajya no muri politiki aho yabaye umudepite aba prefe wa perefegitura ya Kibuye. Amenyekana cyane ubwo yari prefe wa perefegitura ya Ruhengeri hagati y'1974 n'1989. Murumva ko yamaze imyaka 15 ari prefe w'iyo perefegitura. Kwamamara kwe ari prefe wa perefegitura ya Ruhengeri usibye kumara icyo gihe kinini cy'imyaka 15 ayiyoboye, kwatewe n'impamvu zigera kuri 3 zikurikira. Impamvu ya mbere, hagati y'umwaka w'1974 n'1989 abanyarwanda bari bamaze gutunga radio, bari benshi ugeranije n'imyaka yabanje. Mu makuru izina rye ryavugwaga, abamuzi bakavuga bati uwo ni muramu wa Perezida Habyarimana. Ubibwiwe nawe akabibwira abandi, bityo inkuru y'isano ye na Perezida Habyarimana isakara mu gihugu. Impamvu ya kabiri nuko mu mwaka w'1985 mu Rwanda habaye urupfu rw'umunyamerika w'ikirangirire mu kwita ku ngagi, wakaba ari Diana Fossey wari warahawe akazina ka Nyiramacibiri, akaba yaritaga ku ngagi muri pariki y'Ibirunga igice cyo mu Ruhengeri. Iyo perefegitura nko twabibabwiye ikaba yarayoborwaga na Zigiranyirazo Protais. Diana Fossey yapfuye yishwe tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 1985, asigaje ibyumweru bike ngo yizihize isabukuru y'imyaka 54 y'amavuko, kuko yavutse tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1932, avukiye i San Francisco, California muri United States, no kuvuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru ahari nuko kugeza ubu amwisha ataramenyekana, aho mu bavugwa n'izina Zigiranyirazo Protais rizamo. Urupfu rwa Diana Fossey rukaba rwarashinjwe abagabo babiri barimo umunyarwanda Emmanuel Rwerekana, bakoranaga mu kuzamuka imisozi biga ku ngagi. Uyu Rwerekana akaba yarapfiriye muri gereza, bikavugwa ko yiyahuye yimanitse mu mugozi. Undi warezwe urupfu rwa Diana Fossey ni Wayne Maguire, uyu munyamerika wafashaga Diana Fossey mu bushakashatsi, babandi bita research assistants. Uyu Maguire u Rwanda rwamukatiye igihano cyo kwicwa arashwe, aho bamuhamije kwica Diana Fossey. Baka baravugaga ko bapfuye kwitirirwa ubushakashatsi, ariko urubanza rwabaye adahari, kuko nyuma y'urupfu rwa Diana Fossey uyu Maguire yari yarasubiye iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ntiyamwohereje kugira ngo ahabwe iki gihano, kuko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yari hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Maguire yongeye kwigaragaza mu mwaka wa 2005 abonye akazi, ariko akirukanwaho hagaragajwe ko afite aho ahuriye n'urupfu rwa Diana Fossey. Zigiranyirazo aho azira muri iyi dosiye bikaba bivuga ko Diana Fossey yishwe azira kubangamira inyungu za Zigiranyirazo Protais, kuko yarwanyaga ubucuruzi bunyuranyije n'amategeko bwo gucuruza ibice by'umubiri by'inyamaswa zibarizwa muri pariki y'Ibirunga. Akaba kandi yaranarwanyaga icuruzwa ry'amabuye y'agaciro ritemewe n'amategeko, aho bivugwa ko Zigiranyirazo yakoraga ubwo bucuruzi yinjiza amabuye ya zahabu avuye muri Kongo Kinshasa, icyo gihe yari Zaire, akanyuzwa mu bice by'iyo pariki. Bityo Zigiranyirazo akaba ari watanze itegeko ryo kwica Diana Fossey, wari waratumye ajya mu bihombo ukurikije ko yaburaga iyo mari ya zahabu yanyuzaga muri pariki y'Ibirunga. Uyu Diana Fossey wari utunze imbunda, yari yaranategetse abanyeshuri be gutwara imbunda kugira ngo bahangane na barushimusi b'inyamaswa n'abandi bakoraga ibikorwa bibi muri pariki. Diana Fossey kumuvugaho byasaba ikiganiro cye cyihariye.
Impamvu ya gatatu yatumye Zigira Nyirazo icyamamare ni impamvu tutatindaho, akaba ari uko yabaye umucuruzi ukomeye, akaba umudepite, akaba prefe wa perefegitura ya Kibuye, akanaba na prefe wa perefegitura ya Ruhengeri, akaba no kuri uyu mwanya igihe kinini cy'imyaka 15 nkuko twabivuzeho. Iyi perefegitura yo na perefegitura ya Gisenyi zikaba zari perefegitura zifite umwihariko mujya mu byumva ko n'umuturage usanzwe wahavukaga ku gihe cya Habyarimana, no kuvuga ku gihe Habyarimana yari perezida w'igihugu, umuturage yavukaga muri icyo gice yagendaga mu bindi bice by'igihugu akumva hari icyo arusha abandi baturage batuye mu tundi duce tw'igihugu kubera kuvuka muri ibyo bice bya Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Izi perefegitura akaba arizo zakomokagamo ku bwiganze abayobozi bakuru b'igihugu b'ubutegetsi n'ab'inzego z'umutekano batoranywaga na perezida Habyarimana Juvenal wavukaga muri perefegitura ya Gisenyi. Mu mwaka w'1989 Zigira Nyirazo Prote yeguye ku mwanya prefe wa Ruhengeri ajya kwiga muri Canada, agaruka mu Rwanda mu mwaka w'1993. Zigira Nyirazo mu mwaka w'1994 kimwe n'abandi yaje guhungira muri Zaire, aho atamaze igihe kinini, ahubwo nyuma y'amezi make ahita ajya kuba muri Kenya kugeza muri Nyakanga 2001. Tariki ya 21 Nyakanga 2001 yatawe muri yombi ku kibuga cy'indege i Bruxelles mu Bubiligi, ubwo yaravuye mu rugendo akoresheje passport y'Abafaransa, bivugwa ko yari y'impimbano. Icyo gihe yari mashaka ubuhungiro mu Bubiligi. Tariki ya 4 y'Ukwakira 2001 nibwo guverinoma y'Ububiligi yamushyikirije urukiko mpanabyaha ku Rwanda rwa Arusha TPR cyangwa ICTR. Ibiro by'ubushinjacyaha bw'uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda bikaba byaramushinje kugira uruhare mu byaha bitandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. By'umwihariko yashinjwe kuba yaremeye cyangwa agategeka ko hashingwa za bariyeri hafi y'amazu ye 3 yari atuyemo, kandi ibi akabikora azi neza ko zizifashishwa mu bikorwa byo kwica abatutsi. Muri dosiye ye ikubiyemo ibyaha yaregwaga hari ahagira hati Prote Zigira Nyirazo yategetse abantu bari kuri za bariyeri kwica umututsi wese wari kugerageza kuzinyuraho. Nyuma yaho gato byakomeje, abasirikare n'interahamwe bica abantu benshi bari mu mazu yabo, ndetse bica n'abandi byagaragaraga ko ari abatutsi babaga bashaka guca kuri bariyeri. Ubwo yitabaga bwa mbere urukiko mu kwezi k'Ukwakira 2001 yashinjwaga ibyaha bibiri birebana no kwibasira inyoko muntu ndetse na jenoside. Urugereko rwa gatatu rw'urukiko mpanabyaha ku Rwanda rwa Arusha rugizwe n'abacamanza Ines Monica Weinberg de Locker, akaba na Khalida Rashid Khan na Lee Gatwiga Mutoga kuwa 4 tariki ya 16 Ukuboza 2008 rwakatiye Prote Zigira Nyirazo igifungo cy'imyaka 20 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye gufungwa burundu. Imyaka 20 yagombaga kubarirwamo imyaka yaramaze muri gereza ya Arusha. Mu rubanza rw'ubujurire rwateranye tariki ya 16 Ugushyingo 2009 abacamanza bamugize umwere, hanagurwaho ibyaha byose yari yarahamijwe, ndetse rusaba ko ahita anafungurwa ako kanya nyuma yo kugaragaza ko urubanza rwa mbere rwari rwaraciwe nabi. Mr. Zigira Nyirazo was born on 2 February 1938 in Gisenyi Prefecture. He was the brother-in-law of the late former president of Rwanda to 1989, just public positions, including as a member of parliament and as a Ruhengeri prefectures. Mr. Zigira Nyirazo, would you please stand? The appeals chamber, sitting in open session, noting the written submissions of the parties and their oral arguments, grants Protais Zigira Nyirazo's 6th and 12th ground of appeal, and enters a verdict of acquittal under counts 2 and 4 of the indictment. Orders, in accordance with the rules 99A and 107 of the rules, the immediate release of Protais Zigira Nyirazo and direct the registrar to make the necessary arrangements.
Kugirwa umwere kwa Zigiranyirazo ahanini kwatewe nuko abacamanza baje gusanga ko atagize uruhare mu mugambi w'itegurwa rya jenoside. Mwiburana rye kandi Zigiranyirazo yagaragaje ko bariyeri ebyiri zivugwa ko yatanzeho amabwiriza yo kwica abatutsi atarahari. Kuri iki kwiregura kwe kwanyuze urugereko rw'ubujurire aho yasobanuye ko bitashobokaga ko tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 yaba ahitwa Kesho ku Gisenyi na Kanombe Kigali mu rugo rwa Habyarimana Juvenal, avuga ko yarari yihanganisha umugore we, no kuvuga umugore wa Juvenal Habyarimana akaba na mushiki wa Zigiranyirazo, ko bitashobokaga ko abera igihe kimwe aho hantu habiri hategeranye, ndetse ko no kuba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 ahitwa mu Rubaya ku Gisenyi no mu Kiyovu Kigali mu gihe kimwe naho bitashobokaga. Abanenze imikirize y'uru rubanza bakaba bavuga ko uru rugereko rw'ubujurire rwagombaga kwita ku masaha cyane aho kwita ku matariki, hakanarebwa urugendo ruri hagati ya Gisenyi na Kigali uko rungana ku buryo umuntu ataboneka ahantu hamwe mu gitondo ngo aboneke ahandi nyuma ya saa sita muri aho hantu habiri. Mu yindi mpamvu yashingiweho mu kumugira umwere nuko kuva mu mwaka 1989 nkuko twabibabwiye yagiye kwiga muri kaminuza mu gihugu cya Canada, bityo rero urukiko rukaba rwaranzuye ko kuva icyo gihe yari yaravuye muri politiki. Zigiranyirazo Protais afatwa nk'umwe mu bari bagize agatsiko kitwa Akazu nka musaza wa Agathe Kanziga Habyarimana, uyu akaba yari umufasha wa Perezida Habyarimana Juvenal. Aka gatsiko bikaba bivugwa ko kari kagizwe n'abafitanye isano y'amaraso na Habyarimana Juvenal, n'abafitanye isano y'amaraso n'umugore we ari we Agathe Kanziga Habyarimana, ndetse n'inshuti z'umuryango. Bikavugwa ko ariko kafataga ibyemezo bikomeye mu gihugu, gafite imbaraga ziruta iz'ubutegetsi bwo hejuru bwemewe n'amategeko. Ndabashimiye abadukurikiye, nkomeza kubifuriza ibihe byiza kuri YouTube channel. Hariho ibintu byinshi ndabakangurira kurebaho, hanyuma ibibanyuze mukabireba. Mu kubagezaho iki kiganiro twifashishije inyandiko zitandukanye zirimo iz'urukiko rwashyiriweho u Rwanda ari rwo TPR cyangwa ICTR, ikinyamakuru The Guardian nacyo twakifashishije, twanifashishije kandi inyandiko ya gorillafund.org, twifashisha n'inyandiko ya Dr Diogene Bideri, uyu muramuzi cyane muri Komisiyo y'Igihugu y'u Rwanda yo kurwanya Jenoside, komisiyo yarizwi nka CNLG. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire ibihe byiza.